ya cho na sông na cả phá về lại ya lồng na kim ca tông lo về và in hát cho na cả tông thấy xì lô công đi lo phá bốc ca này mà sẽ cả lâu sẽ ta qua xin mai căn đi gần này sẽ lẽ vạn quân khi và cốc na đi kia thô môi đặc mấy anh đi dù muốn khen lá càng là khen lệ bây giờ cứ dám lên cô lô đi KRISTIAN nằm kia nằm chữ tất khi rành gió cần đi nở quân cứ tan vạn muốn mình qua say lấy ít nạ yang cất gió lên bó xì lô KTP General Conference at Serchhip. Rommi tine na ti PAWL le kathon bung ruk jang som le pahni atranga som le pali kan Thupui kha han chairman le ila KTP KRISTIAN KTP Kokshantan KTP KRISTIAN KTP Kokshantan KTP Hriamhrei
tuna hian kabula hian Rev.R.Lalrosiama Senior Secretary Oma ani hi sinot music video term in hlan saktu kha ania zone tlem kan zot don ani tibaile kapu le manzana khan music video kha min hlan saka khami chungchanga ka music video I mu dan kha toite in min shil theyangem ole music video hian thilati thei khop maya keima experience ngai pani kan soyanga voi kha chuni kuma khan Myanmar kan hankala chura chuan sinot zaipol la hi an lo tiriani an mani karan bia mizo tronga biak thei khan ommang silowa ka zo ta a sinot zaipol hi aro pui kan tia amoi kan tia an tia ari ringot po khan thu alo soya mizo na le Christian na melo pon nai le maya adon le chuan ni kum top lam khan Manipura kan kala vai pei khwa le mei tei khwa chura po chuan mizo trong mangklem ten lo oma sinot zaipol bok ke lo zai tir le a chura chuan makati em chu in thiam em kan tia zaipol la ka an lo zira an lo thiam ve a mizo trong ro chuan an trong thei mang lo thong ani chuta karil ruwa chuan zaipol zai hian na nasa takin athok theya trong hriat lo na po Pathianni hian thu man ro sei tu sei na man ruatan alo mangani ti hi karhia manjana ka release po khan kalan po khan ka sei man talova hei karil ru khoi tu ne tun tuma zai po kha Pathianni na manga mitam takril ru khoin karhia karil ru ngai po hi an khoi khop mai alomom hle me kan khen phang lo na po kan music video thi an pathian rong an labol zelani tiro ni le thil pakhat cha kan zot le chenga tun chunga hian zaipol shim hi mu dan toite in min shil theyangem aro pui ka tia aizole thingtlang adang lam lo le maya zaipol Hriamhrei hian tin zaipol a member ho hoi hera hian an zai awang hian anin bo sai na awang hian pathian tan anin bo sai na sa lein ka ria an zai amoi na chu pakhat na apani na chuan zaipol rongbol na hian anin bo sai na sa inalanga chu kan thalai the aro pui ka ti zaipol rongbol na hi hun chetak min pe ka wangin kan lo me okay po ka lo me tuna kabula ding hi Rev. K.Lalrinmawia ani hi executive secretary in charge K3P ani mai baka kumpuan hon na le lan na nei tu kha ania tununa hian kumpuan hon na chungchang soidu ta pon kan renga hemi baka hian kumin K3P general conference a mu dan te khongai min ril se ole kalome kumpuan kan hon khan kan kumpuan akha akuma kan manai pathian nai piania hei kan mizo thalai te tan apoi mo tin mizoram mi pui te tan apoi mo boka pathian nai apoi mo na kongtam tak soitura omanga kan ram arampu mangin soitaila kan ram chiat na le mang an na kan tor tam tak hi tu te ne mo eiru ne kan thia da wang te ni a mi in enga tinge eiru lai khan pathian kiang a om lovani pathian nai lowa wanga eiru ani chu tiangin har sana chi dang kan rama har sana thlen tu tam tak HIV AIDS kan te de po alo pun luna alo dar zau thei na chan chu nula tangwal emo mani nu pui pasal lo te ne na mudun thin wang te nia chu tiangan mudun chon pathian kiang an om lo lai ani zel chu wangin pathian na ya poimo tak zet ani ti kha kan chin che tha in karinga chumi tak thupuana kan han nei hi ap kumpuana kan han nei hi poimo a mi in pathian alo na ya kan ramalo dam theinan te mi ammi malnuna pathian na ya pathian ne in polna nun thiang lim ani zel theinan te apoimo a chu kum ne conference ai kumin hi Serchhip conference kanan mangi pui khop maya palai kalpo kan thanema ei kan pandal structure po hian min zo lo le ti alanga tin adon te pa khan khuaten nonga ahu pur om deu na lai om chungin adong tu ko khan ho le khotlang mi puin min zo le ti alanga tin a sarkar lama ain rail bol na lama DC hovin bultan zana tangin min uapa mani ko khan anni le ni lo po soilon khotlang in min dong ani a alom om ka de sinot ayo in Serchhip khotlang mi puite in pek na le in honna lom thu ka soyani kan lom tak zetani conference lo thing tak heti han mu the a chon ani nga lina langa pathian kan nei chun som zel kan be se bokang chu kom nan try pe kan lo me le kalom e te alon khen sami lumaya kum mai lovi
xóa lầm en phố la chẳng cuối tu ăn đi không đi cả xóa để cài ấm xe mi xóa verde a pha a min lo bom ma đâu lo tu ăn min khang ta em tiếc nghe cắn slo Speaker Rev.R.Lalrosiama then train but come Thupui kan ngai thak sun som le don ani Mizoram Synod Choir Synod Mission Choir Ratu Bial tung bel bial zong nuam bial le Serchhip veng chung bial zai pol te zai turin kan be se ya kan in khom zai shwai tu kha pu miki Lalrinchhana ani a ta fil tu nula Lalrinmawia ani Tual Upa K.in Antalang Amen Tual Upa Satan mal ni som se Amen ni trong traya Lalpa nang kan mamo che a nang kan du che a hei khong kal tang hian lalpa iro pui zia puan chua kan du a tu diam taka lalpa kan nuna ithil ti theina te iro pui te kan mu the turin kan in khom che lalpa nang ma min nei sakla kan du a he kan Thupui Felna Hriamhrei kan i thei nge na tur hian lalpa he muna thalai rual rom ka te thil lo a hian iram athari lo thek lo se Chuti sami ani silova kulpui net tak te thian na tura pathian zara thil te thei tak ani zo dia nial na tele thil sang tin ren pathian hrian na dal tura sang takasiam te chu thia tin ngai tua na tin ren krista thoi na sala kan shwaya FSC bungruk chang so atangin ato bera chuan lalpa le achak na thakhuya chuan thilti theina nei lo om ro KRISTIAN KTP to shantan KTP
Felna Hriamhrei Yan dai quartera kan no meka kabula han Upa Lalrammawia oma report kan don danin ani hi tun conference sa mi khwal thleng nem ber ni in kan sia a biang na hun toite kan mang don ani kapu chi baile hei thu kan lo don danin mi khwalin thleng nem ber ni in kan sia a adikem ti kan han zo du che chu ba ka chuan mi khwali engzan nge in khen ka kan thla thei chi aloi ti mai ang rin thu de wania za hi kan chuang de wa kan ngaya tu kin khan hei kan fatu te hianin thleng na chang hiana han chiar china tu kina chuan za som nga kan chok chua ka som pani kan la hi re an tia ma kan report a kha chuan za kan chuang theta za som velang ten apoyem te kha kan han ti mai khania in chiar dik tak ar khop mai anom tham don chu tero thil pakhat cha han zot le chenga chu mi khwal za chuang in neya engtinge rong bol te hi how takem engtinge kha in boy puile ei kan nau te an min ngai tu mai ai zol lama kan nau te hi a team deuin an ron chhawa ei rong bol thang chu chuan in eng kim ma min ola ke ni tak phei chu eng ma hi kan ti lo kan thu der mai ni avan tui don ven rong bol chu tero ale hun cha min te ka wangin lom thu kan shile che kan lom ni kum sang ni som pariat atanga sang ni som ni chunga central KTP leader kan sinot in minhan da ve hi ropui ka ti a hetiang ang THALAI nuai tel chuang te leader han ni ropui ka ti a choi moina ropui tak ni in kan ria he kan ni ve chung hian pathian khongai na kan dong na sa hle abik takin central committee te kan tho ho na bo ro ka duam ma in pum khat na nen lim takin rong kan bol hova chu mai pialama chuanin hlotlin na tam tak kan muwa hei K3P ten YRC kan boi pui rei to zia hi chu kan reveka he kan hun chung hianin trong try na in pui te in te som te hon thei ania tin lusai engineers tenen a phase through thok turin contract kan sign fela aban te phunin tiang chuan bulan han tran mup te hi K3P chanchina mel lungpoi mo tak ni ve in kan ria chu baga chuan heng kan ram har satna THALAI te na kan to mek rui hlo te HIV AIDS chung changa te tin kan ramma politics kal dik lo awanga kan ram nun thalo te a kong rang kan ram nunina ado mek kho beitur hianin thei patop kan han chu ve a chunga chuna hlotlin na ara la mulo maila pathianin kan thora te mal som zelang ti kan ringa tiang chuanin karong bol pui tenen hlim taka phur taka kan ma atho tur oma piang thok ve theya kan om hi alom om kati khop maya chung te chu kan soi thei tlang pui ani che baiule hei K3P general conference voi somnga pariat na chu kan lo zo do tereng maya he hun lutak mai manga K3P THALAI ruwa sing tel kan mi khom thin hi aro pui le mai pathian ro pui sia polanga he central committee ya tram ni na kanan mangzowa assistant leader ni na chan vo lutak mai kanan chang chote po hi pathian malsom na tlinglo tak a pathian khongai na kan dong ve te hi kalom le maya central K3P assistant leader
นี่นั่นฉันว่าลุตักตุนตรามช่วงกันจังเทยที่ก็ล้อมเล่ไม่ปะเทียนมัลสมนะปะเทียนของไอ้นานี่ก็เรียช่วงส่วนที่รัง experience กันในชาวไอ้ทลายรัวรวยตัวส่วนที่ตั้มตักไงตัวแต่งไงจุดที่รัวส่วนถอปุยเตะรองบอลปุยเตะอันเฟลเล่เอ็มกันถอโหนาทะเลมาดินที่รังตุนตรามช่วงเฮียนกี่มาอบิกตักินไอ้เวลส์มาเตกันนั่นจินเวทีเตค่ะลูกก็ที่เล่มาสินใจพอลที่เนี่ยกันจินหัวขานี่Central KTP Leader Rev.Dr. K.Lallawmzuala te Rev.R.Lalrosama Moderator te le zai pol te kan han jin ho thei te kha Pathian malsom na lutak ani ka ria ka chan phak lo to thil tam tak he tram chung he ka mangani ti ka ria ka lom le heng conference po hian hei ai mu kho mani he ta po hi Pathian malsom na Pathian tharau thiang lim malsom dum tak kan chan theu ka be se ya lim takin K3P THALAI role te point kan hun ka le zel tura Pathian ro pu tura kan hun le ni te kan man zel thei torin du sakna kan in la ni KTP General Conference voice nga pariyatna sana ato sa may Zarin kaniko mahir Rev.R.Lalrosiama de na trangin si bai bu na kan ngai tha anga Pathian min mangai tu thil tha kan nei zong hi in the na tha kan nei ani min khowai ma wa hi mi fo pa mal le chu mi ka boka long thu ga thina se I am very pleased to be with you again this year, and may I thank you all, the organising committee and Central KTP and the Synod. KTP General Conference voice nga pariyatna ato zan kan lokhenga lalpa an le na yom chan pui tu re pe ren Pathian khan ren na le pe sei na lung an ha tlat zel the na turin tharau thiang himin hruain om pui malsom se he conference Pathian in min hriat point ka hria a chu mi ka soina chan chu
ni lai zana khan ruwa sur chun zom kan hlau lut tuka kan tong trai thewani lalpan chiang takin min changa lalpan min hriat puin ka hria tin organizing committee ho in buat sai na hi pathian in nasat takin mala somin ka hria 98 conference hang ka local to a chumi ai chwa nasat takin mason na kampua tin ak palai kal hrim hrim pui kan thane me maya chumai ba ka mikhwal lo thleng tu ho hi anin hong ko ran ho hi anin hong me maya he ro pui ka tia tin ko ran pol sang lungrual tak me kan thok ho hi Lalrammawia angin ka ria hero pui ka ti le chung te chuan mi khoi na sa me mani ole kapula ding hi Rev.R.R. Lalsangliana synod moderator ania kapu moderator ini angin he KTP general conference hian enge thalai tenen han soizui amo iril rom han soiturin em karil rom lian ber chu tuna kan thupui hi ni kan thang fu ka ti khop mai thupui hi Felna Hriamhrei ti tung lai khove la hian thalai te kan che chua chuan abi ken kan zoram hi kan la siam that he ani siam that a har lo kan ram hi hey KTP general conference poi somnga le parian na chu tluang takin pathian khongena zara kan lo zo ta kan lom le maya khotha tak nuaya kan tong trai ne pathian in achanga hetianga lo tling taka in khom pui kan lo dong som thei hi pathian ne na lom thu om sela palai zong zong de chunga po pathian mingin lom thu ka swei ni Christian THALAI PAWL member noi khat le singa le sang li chuang zet mai titan hian voinia ka cha du ber pakhat chu Christian chung kwa dik tak dina zorama ko ran siam thatu te kan khotlang nun siam thatu te kan ram tung ding le tur hian Christian nun in nei na chung ko dina changa buljan thaturin voinia hian kain cha ani kalo me sẽ có lâu sẽ ta qua riêng mai gần đi gần đây sẽ lẽ cho lên con xì lô har sat na chu pui te along khen cha mi